gitu nah itu tong gede leser mencari kamul itu ada orang gede leser apa satu orang beli gede leser itu penyari kamul lah gitu penyari kamul harganya itu oh gitu saja ulian apa nya tepak dan tinggal genyong panggungan itu boleh gitu aduh kene yang keluwihan buat kewibawaan gumi di jauh alih taruh cie luar biasa yang menurut Cang beli Karya Agung doa jadinya tuang buat penyangrau itu dan nih wah kadi rasa mik nih angon cie mewibawa tuh wah mula sing pegat-pegat iatnya na mik nih mewibawa beli saja ulian karya ulian ada nih Karya Agung dini olah sejani sangsane meduwe mik nah ngaturan ayah dini di pura dalam segitu yo nganti ngemasang kolam renang metutup kan kerjaan saja tutup marah kolam renang metutup nih sekat jani nih ngelah mikirnya peh tewara tuh di jauh kaden si megai di jauh megai nih lahan yang basah karuan nusuk kolam renang bilang semengan tuh nang bau tuh lahan basah saja tuh marah baktin nih sang meduin mik kaden beli bener ada orang ayah kanti ngemasang nutup kolam ada ben besek las karya nih ada orang ayah dini di pura dalam dan beli woi ini madan las cario cara uji kanti ngemasang kalen no taken mak iu nih